nongeye kubaramutsa cyane mwebwe mwese mudukurikirana haba kuri BM4 Plus Misaka TV ndabaha nikaze makino igano cacu cuno munsi nkuko bisanzwe ntabwo mba ndi umwe ndi kuri kamera ndi kumwe n'umusesanguzi umwami w'Isaka tugiye kubana makino iganira tugiye kuyaganira cyane ku nkuru ziko ziravugwa cyane ku mbuga ngurukanabumenyi aho bari kubaremeza neza yuko General Makenga asanzwe ari chef d'état major cyane asanzwe chef de commandement ngaha mu gisirikare cy'inyeshamba za M23 yoba yamaze kwitaba Imana arasiwe mu gihugu cy'u Rwanda. Turaje tubabwire ubwo bucyo bavuga ko yarasiwe ndetse tunasesangure turabe kuko nyamba yapfuye cyane atari ububeshi nkuko twama tubibona bamba babikora. Ariko imbere ko tunjya mu gano cyacu nyezina reka manze ndamutse umwami w'Igisaka ku murongo wa telefone. Nizere kumeze neza mwami w'Igisaka. Tumeze neza bwa munyamakuru ndagushimiye rero shimiye abakunzi bacu kuri BM4 Plus no mu Gisaka TV kandi mbifurije impera nziza z'umwaka iminsi mikuru myiza. Murakoze cyane mwami w'Igisaka kandi twifurize iminsi mikuru myiza yaba irangiza umwaka ndetse n'itangurira umwaka. Nuko hari byinshi biko biravugwa cyane hano mu karere k'ibiyaga bigari bavuga yuko General Makenga yoba yarasiwe aho mu gihugu iwanyu mu gihugu cy'u Rwanda. Ayo makuru tumaze kuyabona ku binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse abenshi banakoze ibiganiro ku bijanye niyo nkuru, ariko turashaka kumenya uri umwe mu bakurikiranira hafi ibijanye n'umutekano w'akarere hano mu biyaga bigari. Urashobora kutubwira nyambi yo nkuru yarakugezeho uko bimeze, nyamba ari ukuri cyane ari ububeshi nkuko twaba tubibona bari ko baradumagiza inkuru ngo Scovia yapfuye, Dede yapfuye n'abandi benshi ngo bapfuye n'abantanga n'abandi benshi ngo mama muri ko murabikurikirana. Dutahura iki kubijanye n'urupfu rwa General Makenga ruriko ruravuga? Ndawushimiye bwa munyamakuru kandi koko iyi nkuru narayikurikiranye nayibonye mu mbere by'umwihariko ugingo nk'izi ngizi mba zifiteho amakuru arambuye mba zifiteho ubutasi, ariko nanone hari inkuru iba isaba hejuru yuko ufite ubwo butasi hejuru yuko wizeye neza ko ivyo bintu ari byo nkuko mvuga ni inkuru nyizana kuyitangariza abanyarwanda cyangwa se abarundi cyangwa n'undi muntu wumva ururimi rwacu ari uko iyo nkuru ngewe namaze kuyizera. Ariko bijya bibaho ko twizera ikintu kuko nka Dede mu gihe twatekerezaga ko yapfuye ariko nyamara twajya kubona tubona umugabo avundurutse iyo yari ari nyuma y'iminsi runaka ijya ikabakaba mu kwezi tubona aragarutse umuntu turamubonye. Ariko ukuri nuko nta nduru ivugira ku gasozi ubusa, nta nduru ivugira ubusa ku gasozi bwa munyamakuru. Rero iyi nkuru narayikurikiranye by'umwihariko ni hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni mu gice ndetse u Rwanda ruhanamo imbibi ni mu gice kijya kwegera u Burundi, ni ukuvuga ngo ni mu karere ka Bugesera. Ahangaha uvuye ahitwa ugakora amanuka ajya ahitwa Riziyeri ugakomeza ukagenda ahitwa Ramiro, hanyuma Kagasa ukiraho Kagasa imbere gato niho uyu mugabo bwana munyamakuru bivugwa yuko hari ibyo twita ngo ni indake, ni ukuvuga ngo ni amazu ni inyubako ziba zahubatswe munsi y'ubutaka bigendanye n'umutekano w'ibyo bashaka bizajya bihabera, zaba ari satelite ngo nizibashe mbese urabizi yuko by'umwihariko amaraporo mpuzamahanga yagiye akunda kugaruka ku bikorwa by'ubufatanye bwa leta y'u Rwanda n'izi nyeshyamba twebwe twita ko ari inyeshyamba za ADD. Rero nabo ntabwo ari abaswa bakereye igituma bagomba kwigisha ibyo bintu byitwa ibimenyetso ko bajya kubona bazanye satelite aho amanama yabereye mukabona bapanye amafoto nyuma y'igihe kinini bakavuga ati dore iyi nama yabereye i Kampala muri iyi hoteli gutya. So aha hantu rero ni hamwe mu hantu h'ubwirinzi bari bazi yuko mu by'ukuri uretse kubivuga nk'uku nguku ariko ntawe uzazana ifoto ntawe uzazana videwo ubwo ni ngaba twabafashe. Rero bwana munyamakuru twakinjira muri senariyo yo kuntu ibintu byagenze neza, ariko izi ni inkuru z'ubutasi ahari kiba gisigaye kugira ngo tutegereze turebe uyu muntu koko niba yarapfuye cyangwa bigiye kumera nka wa General Rurankunda nawe yaramamaye muri izi ntambara za Kongo igihe yagiye akoreshwamo na Dede
waba umuzi uramwibuka General Rurankunda? Ndamwumva cyane kandi mpora numva n'ibigwi vyiwe. Abadukurikiye bo bashobora kuba bamuzi kuturusha, ariko hari umuntu kuva baherutse kubakubita bakabamenyesha, bamwe bagahungira hano mu Rwanda abandi bakajya Uganda, ariko abahungiye mu Rwanda harimo uyu General Rurankunda. Hari uwongeye kumuca iryera, inkuru zavuzwe ngo yarapfuye abandi ngarafunzwe, ariko icyo gihe kugeza hari uwamenye ikirari cye? Nta numwe kabisa. Nta numwe keretse niba hari uhari akaduha ayo makuru neza, ariko twebwe dukurikirana ibintu hafi nta numwe nabashije gukonzita ngo gatese nkunda byagenze bite. Kandi reba kuva mu 2014 ngira ngo kugezana n'ubu munsi imyaka 10 irihiritse nta uzi irengero rye. Rero aturebe aravayo yiyerekane niba atapfuye cyangwa bizamera nk'icyankunda, ariko kiriho nuko byanze bikunze hari ikintu kitameze neza muri izi nyishyamba, by'umwihariko iki kintu cyaje. Ubundi iki kintu cyatangiye havugwa umwuka mubi muri zino nyishyamba. Ngewe nkavuga umwuka mubi se, nkavuga ntabwo ndi kubona amakuru neza arambuye. Ntabwo iki kintu nigeze nkigarukaho mu Gisaka TV kuko nta makuru nari nyifitiye. Ngewe iki kintu aya makuru nkiyabona, ikintu cyamotiviye kuvuga cyanteye courage aya makuru nayizera. N'ukuntu nzi pressure nukuvuga ngo pressure mpuzamahanga iri kuri Dede mu gusubiza inyuma izi ngabo za Dede zafashe uyu mujyi wa Uvira. Babarira aho mu Burundi niba mutarabimenya ko Uvira yafashwe, twebwe hano turabizi ko Uvira aba bantu bayifashe. Natwe turabizi. Tukaba tuzi neza inyungu abantu barwanira. Twagiye cyane ngarukaho haba hano mu Gisaka TV cyangwa aho kuri B4 Plus cyangwa kwa Bishop Nama. Nagiye ngaruka inyungu zabo bose bataranira mu ntambara imwe, ariko ntago ari inyungu zihuriwe. Dede inyungu ze iya mbere no gukomeza ari strategique mu bazungu, bakamukomeza bamubona nk'umuntu w'ingenzi hano mu karere utamufite atari ku ruhande rwawe. Nta kintu ushobora gukora hano mu Burasirazuba bwa Kongo cyangwa se muri aka karere kose muri rusange, ariko nanone no ku nyungu z'ubukungu. Ibyo bintu rero Dede waba yabigezeho, intambara igitangira aba yabigezeho, hanyuma iz'ubukungu aba yazigezeho, aba ari strategique mu bazungu. Ababa basigaye naba tuba tubona yikoreye imbunda hano ku kibuga cy'imirwano. Yasto kamera akakufu. Uri kumva bwana munyamakuru? Ndakumva cyane mwami w'Igisaka. Sasa rero aba bantu ikibazo niho kivukira. Igihe cyo kugera uko ngo abazungu na Dede mu gihe inyungu zabo zamaze kugerwaho, aba bose bazikaragerwaho. Iyo niho tujya kubona tukabona barababwiye ngo basubire inyuma, kandi bari bwo bageze igihe cyo kugira iki cyo kuvuga ngo igihugu turakibonye. Kuko bano bo ndajya mu bwe bwa munyamakuru barwanira ubutaka bwabo, nabo ngo bazabeho bigenga ku bigo bazaba bita ngo ni gakondo yabo, sibyo? Rero ngewe iyo mbonye amakuru nk'aya inyungu ze already yamaze kuzicarira, izisigaye ari iz'aba bagabo. Nkafata nkamenya General Rurankunda ibyo guharanira ntiturabigeraho uko byamugendekeye, nkabona Bosco Ntaganda nawe uko byamugendekeye. Bwana munyamakuru, ngewe ku ruhande rwanjye niho nza nkavuga nti uyu mugabo byari byo byose ashobora kuba yarariwe, ataba yariwe. Tugategereza nyine, mureka dutegereze turebe. Araza niba ariho arigaragaza, niba atariho uzabona bikomeje akamera nka uyu ni Nkunda wa kabiri. Urakoze cyane mwami w'Igisaka. Ariko mu kurangiza kino kiganiro cyacu, ndazi abenshi badukurikirana bamaze kurambirwa ano mayeri ya zino nyeshamba, azipfisha zikongera zikazuka, zipfisha ngo nakanga yapfuye yaje akongera akagaragara ngo naka yapfuye, kandi nazo zikabigiramo uruhara mu kwerekana yuko zoba zapfuye kandi ari nzima. Amahirwe menshi tuyahe gufa cyangwa yuko zino nyeshamba
ari yamayeri yazo zitwamizamo. Byose birashoboka bwana munyamakuru, birashoboka ko na Dede nawe nyine twamuritse inshuro nyinshi tuzi ko yapfuye, ariko birangira umusaza gusangira ngo n'uwamubonye wowe ntabwo tujya kumugaruka nari mvuze ingero zabo twagiye dutekereza ko byarangiye, ariko tukabona abantu baragarutse hano turababonye. Ariko ikiriho ni iki? Nta nduru ivugira ku gasozi ubusa. Twebwe katurebe niba koko ari muri uyu mujyo wo kurangaza abantu, niba ari muri uyu mujyo bafotoye amavideo ngo bari kuva muri Uvira bereka isi yose kandi batari buvemo. Mureke tubihanga amaso kuri iyi ngingo. Ntabwo nze ngo nyihagararemo neza nk'aho ari njye wamwishe ngo nze nazanye amafoto cyangwa amavideo. Urakoze cyane mwami w'Igisaka. Tukiri ku ibyo by'imfu nyene, mu minsi irenganye abantu benshi barumvise amakuru bavuga ngo Scovia ngo yapfuye, ngo bimeze gute. Eske iyo tuko turumva ibihuha nk'ibyo kandi atari byo, aho mu Rwanda namwe mu mwabirosiko nyene cyangwa nitwe duheza tukaronka ibyo bihuha twenyene? No kuvuga ngo inkuru noneho ikindi kintu gituma hano hantu nshyiraho question mark kandi nini ibara ndetse ry'umutuku, nuko iyi nkuru ntabwo ndi kuyumva muri za propaganda za Kigali, kandi tuzi neza ko inkuru zacu mu butasi bw'aba bantu ziraza nukuvuga ngo nibo bazipublicita, nibo bazisakaza hose, aho tuninze hose ugasanga bari kuvuga ngo Makenga yagiye, aho tuninze hose ngo bawuvuyemo ngo bawuvuyemo, aho mbese hose nukuvuga ngo iki kintu giteye urujijo. Ariko ngewe aya makuru na makuru asanzwe ava muri source nizeye, ahari ashobora kuba yarakoresheje parametre ze mu gukusanya aya makuru, kuko byanze bikunze nawe ntabwo yaramuhagazeho ngo bamumare mu mwuka bareba. Ariko ntabwo iyi nkuru mbona yuko mu butasi bw'u Rwanda, ubwo namenya yuko banyinjiriye rero, kuko ahantu nabwo amakuru ni ahantu isanzwe nkura amakuru kandi njya nizibera. Ariko mureke turebe. Urakoze cyane mwami w'Igisaka. Ariko imbere yuko turangiza kino kiganiro, hari ibindi biko biravuga mu gihugu cy'u Rwanda, na cyane cyane kwifungwa cyangwa kwihagarika ryo warasanzwe atwara ibohero ry'abagore nyamba n'ihenze. Sinzi uko iyo nkuru ari cyo wayimenye ko ndetse n'ibyo byinshi nyuma, kuko hari byinshi biko biravuga ku iyo nkuru. Mugabo niba ngo mutarayitohoza neza, turagaruka tuyisangure mu kindi kiganiro mu buryo bwirambuye. Ntabwo tukumvishe neza bwana munyamakuru, warumbwiye ngo kubijyanye na ndetse warasanzwe arongoye ibohero ry'abagore yagirijwe gufata ku nguvu canke gusambanya umwe mu basanzwe babohewe mu iryo bohero arongoye. Mugabo ku rundi ruhande twumvise andi majambo agiye atandukanye ariko aravuga yuko yobabeshegwa, yoba n'ingenda muvana kugira ngo bamufunge, ngo narijya ngo adahuye na systeme yabo. Sinzi yuko iyo nkuru ari cyo urayimenya. Urakoze. Ahubwo ubwo icyo mpane gukora no gukurikirana iyi nkuru, kuko ngewe ntayo nari mfite hano ku meza. Reka nze nkurikirane ndebe iri bohero uyu mucungagereza, tubita abacungagerezo, nukuvuga ngo uyu muyobozi w'iyo gereza cyangwa niba ari sinzi ukuntu wari ubivuze, ngiye gukurikirana menye amakuru arenzeho, menye niba hari ibikorwa by'iyicarubozo ari bisanzwe bivugwa aho hantu, kuko twamenye cyatuzi neza ko bikorwa mu buryo buri systematic. Ntabwo biba ari ibintu ari iby'umuntu ku giti cye, ariko mu rwego rwo kwikuraho icyasha n'ubugizi bwa nabi n'ubuhotoza aba bantu bafite, bakaza bakareba umuntu ati wowe niba ari we ukuri iyo gereza cyangwa niba ari we ukuri urwo rwego, tuwe tugukuyeho, turagushinja gutorutira abantu, turagushinja ibi n'ibi, ari ukurindagiza abantu ngo tutekereze yuko aba bantu bari against ubugizi bwa nabi, itorutire igenda ikorerwa mu mabohero y'ano mu Rwanda. Uhora nibo baba batanze nibo bashyiraho izo polisi zituma abo bantu cyangwa se ibikorwa by'iyicarubozo bikorwa. Ngewe iyi nkuru nibwo igezeho, ubwo ngewe mbabwiye ikintu ngiye gushakaho, menya ngo hari hasanzwe havugwa ibihe bikorwa by'umwihariko ahantu ngo yayoboraga, niba ari umuyobozi wa gereza. Urakoze. Nuko mwami w'Igisaka ndagushimire cyane. Sawa, urakoze cyane.
kace nashimira cyane abantu bose twabanyuma kino kiganiro bizera yuko ibyinshi kubijanye n'ukuri ku rupfu rwa Jean Makenga canke Sultani mwashoboye kumenya, ariko atubwiye yuko ari ibintu adashobora kubiza cyangwa hakani muri zozo turamenya ukuri kwavyo, ariko amahirwe menshi nuko yo ari propaganda canke kuba ruguma amaso abantu nkuko byari bisanzwe bikorwa. Ndabashimire ndabakingurukire kubure turongera mu bindi biganiro byacu. Bye bye.